Mauchide Mop Oibamar Uipa update Tozere. Impa village the Mu any swine flu pause the boy there. Tamenglong district ki Tausem sub division ki Manung channel iba Impa village the Mu Kiraki e sample test over Madam da Mu any swine flu S1N1 pause the boy ramle. Mu sing aduki haksangi pipum toidokna mi pining way dry. Hiramasigmari Lieutenant Medical Officer Tamenglong Dr. Gracie Maza Sungluga Wari Sana Badahai, Hokiba Matam Karaki Mamangda Tamenglong District Tausem Sub Division Kimanong Chanba Taguaram Pilesta Mio Home Lakidaba Amasung Mio Kiana Anaba Europagi Tadogado Tokivagi kan Kanatana Imba Beles Dasu Mioikia Lehotoba Sahu Sikpa Haksang Naban Singpa Yabatongan Tonganba Laivunka Ulapagi Pau Impada Hang to Leriba Travel Health Center Medical Officer Napirake Pawatu Fangbagi Director the Kangal Matunga Infalgi Medical Team Ama District Medical Team Amagaloina Mapamatuda Sangsinki Health Center at the Lake and River Bioitaraki sample Haukipa October Nipan the Laura Matunga Sanging Taukibane Haukipan Midkarniki among the Sanging Taukipa samples in Atoki report Laku Matamda Masagi Sahi Humpoga Banga Surapanufa Amaga Masagi Sahi Nifurum Surabinopi Amaga Swine flu S1N1 Asi possible Batang Nakibane Manhai swine fever asi walk the Naganba Anapo or Basumasi Karigum Matamda Mioibata Napiawe. Sample sing aduki Maratagi swine flu positive Porapa, Yaropa, Adutagima from Aduta Leriba Travel Al Center Gi Emodagi. Paulo Bada Hananarambam using Adu the Hidak Lanta Karata Badagi Nava Fare, Housing problem Toidopa Latrihage. Mafamatuda Kanagumba, Naba Yorokpa Taraba, Luina the Bitmangani Fawada, Anabagi Pibam Soxilak by Yorok Lavadi. Athoba the Maki, Mafam the Pau Kangalak Naba, Luinamikuk Home Sing the Lane of the Bakange. Manahai Mafamadu the Naki Bam Yusin and Naribadu, Layung Iman Manade, Makwagi Maragda, Karana Lokova, Lahotoba, Masatindo Patawi, Karana Uba Pibasu Yawe. Mia Maga Maka Layung Manade, Makodo Liba, Layung, Adu the Toinet Sing and Uba Masakti, Yautaba Tiangnai. Ataway Infaltaki Lak Timna, sample the Lauraga test Taurasi, and sample local Lagasang Toban Haike. Mana Makatanahai Taguaram the Muikia Navagal in a Mui Home Sibagi, Paula Padagi, Tim Amataro Matung the Amok Impada, Miyam Nanare, and Health Center Adugi, Emona Popira Padagi, Director Health Services na Infaldagi Tim Ama Impada, Tarak Padagi Tim Aduna Navagi Sample Lauraga, Sanging Tokibane. Mui sing Adun Nava Fare, Harabasu, Ahenba 16 Torang Lokan Anapama from Adugi Health Center Gi Emoda, Mahana Kangan Gre. Luina Makatana Anapa Lakwasing Kumda Yangshin and Apautak of Piki. Manhai Yamna weak positive Weba Anabasi Lakliva Asi Hanatagi chronic or Lakpo or Mpata Tragana. Masias at a state Singtagi Ognasing Posilapano or Mbayai. Tamenglong district Asidasu and Aksu Dengi Lina Asinabagi Sawangalapa Tengai, Masi Tang Napahuna Bada Mapamada Fogning Tobin Simbakaya, Paikali and Magna Makatake. Makatarakwa Atopa Pauda. Tabak Sutana Sel Lakokipaki Watok Amasu Lagle. Atal mission for Rejuvenation and Urban Transformation Amrod Scheme Gi SAAP to N3 Gi Makada Empal Municipal Corporation IMC Ki 1 number 12 Ki Tongan Ba Mafam Adida Lagai Gi Pukri Amadi Miham na Sinakada Pag Amasana Rabagi Senpam Sing Subcontractor na Tabak Sungsu Sudan Lakoklamle Haina IMC 1 number 12 Ki Hanaki Ward Member E Sandi Kumarna Maral Siragle Hiramasiga Mari Ledana Infalgi Manipur Press Club the Bang Thopa Pamising Naba Matamang Hai IMC 1 number 12 Ki Quaketel Toxum like the Fakama Semkanada Bamade Ngana Vithong the Lake Puhi Masim Nabagi the Maklufa Lak Tarak Nipan Ronki Senpam Tabak Sungsu Sudan Tabak Sing Asige Subcontractor the Lokokre Indian Prime Minister Narendra Modi na Lusingba Langak Asinamiam Gidamak Scheme Mayam Amapaikali Harvest Scheme Singasi Miam the Mapung Pana Yon Nabagi Mahota Mui Karana Maranai for the Kauda Hapsin Rakiba Yautamanate, Masigi Bayaklara Kudam Amoina, IMC 1 number 12 Ki Tongan Ba. Mafum Sing the Amrut Kimaka, the Children Park Sana Batadara Palupa, Lagnifal is in Marfoda Nito, Chatret Marfuga Humdo Lautokre. Adobahadi 1 number 12 Ki Akoibada, Mafum Sing the Fak Amatahosic Pabagi when the late work program Gimatung in the Pakasi, Quakaten Toxum Lakai, Ainataba, Tong, Tiangnay, and Sumaral Seke. Manhai Taramak Asuba France Commission Makada Nongi Sing Yokuna Tamnabagi Pantamda 1 number 12 Gi when a Pukri Amatana Bagitamak Lupa Lagmavan Lissing Kun Gatarit Sumna Kun Kai Tokre Other work order the Makwana Semgani and Yauriba Pukri as the Kumza Lissingani Nifangi MLA Local Area Development Fund Dagi Returning Wall Jauna Samson Sazinba Loikraba Pukri
असमना थबकनी असिगी अपुनबा सेनफम लुपा लाख तराग निफाल लिसिंग तराग मपन सानिफान सुपना कुंथ्रा गोमदोय असि आकाश बिल ओइना लौथोखरे थबक असिगी कॉन्ट्रैक्टर असि जीजी रोगमई कौबा मियो अमगी मिंगदा लै अथवा थबक सिंग असि जीजी रोगमई मसामगना सुबा नते थबक अनि मक्सि सब कॉन्ट्रैक्टर अमगी मखादा सुबनी हारिबा थबक कॉन्ट्रैक्टर असिना हारिबा सब कॉन्ट्रैक्टर असिना थबक अनि असिगे सेनफम सिंग असि इसागी फुर खाउदा हापसिन बने सब कॉन्ट्रैक्टर असिगी मथकदा लैंगाना अथुब मतमदा लोगी होइबा थबक पाइखतुना हकपा चाराक पिगदबनी संजा थुमजा लेतबा लेंगाक अमा ओइनबा चीफ मिनिस्टरना अकनबा खोंथांग लौखलिङै मथमदा असिगुम्बा थबकसिंग असिना लेंगाकी मिंगचत थिननबा थबक सोइदना ओइगनी आनसु मखा तारकले नागालमरोमदा पुलिस ऑफिसर सिंह याचल लाखपिननबा चीफ मिनिस्टर की मियंग सिंह से लगले मणिपुर पुलिस मणिपुर राइफल्स की मकोक थोंगबा पर्सन सिंह राइफलमैन अमसुंग फॉलोअर सिंह दगी नमदुना सेल काकपिबगी थोंग अमा चथरिबाजे होंगे थबकसु पुरिबा चीफ मिनिस्टर नोंथोंबम बेरेना यंगसिनबिनबा अपील तौनरगले पार्सन खरना पाउसे असिद हाई लेकाई लेकाई दे सही खुदिंगी होना निंगोल चकौबा मेदा मखल मखा क्यागी लोटरी पांग थोंगनै हारिबा लोटरी सिंह असि टिकेट सिंह नमदुना पर्सन सिंह दा योनसिल्ली ममंग तक अमुक थोखिद्रब मतौ अमद पर्सन सिंह था अमगी चाननबा लेंगाकना पिरिबा रेशन मनी के सेनफम दगी लुपा चहुम चहुम काकपि हौरे हौजिति पर्सन सिंह की तलब ऑनलाइन की खुदांग द पर्सन सिंह की अकाउंट दा हापखिबा मरमना तलब दगी अगम अथौसिन सेल काकपा ngamkhidre अदमकपु रेशन मनी के सेनफम असिदे सेल ओइना मरी लेनबा पर्सन सिंह दा हौजिक जो पिरे हारिबा सेनफम असिदगी लुपा चहुम चहुम मरी लेनबा सीओ सिंह काकहु हाइबा याथंग लेबदगी काकले हाइदन लुपा लिसिंग अमगा सरे खक्तमक पिबिरे सिपाही सिंह मरनाई थबक सिनबकी सीओ सस्पेंड तौबा यावख्रबने अदुगा हौजिंगना अमुक सीओ सिंह पर्सन सिंह की आबा यावदना रेशन मनी लुट तौरिबसी चीफ मिनिस्टरना मियंग चांगबियो हाइरे सही तरागनिथोय कुमपुरगलबा मंत्री फुखरी की सिविल सेक्रेटेरिएट साबा लोइसिनदबगी वाथोक हाईकोर्ट यौरगले कोर्टना चीफ सेक्रेटरी वर्क्स की मकोक थोंगबा ऑफिसर सिंह अमसु कॉन्ट्रैक्टर द नोटिस इशू तौखरे ngasidagiना सही तरागनिथोय एनबगी ममांग कुमजा लिसिंग अनि तरादा लेंगाकी वर्क्स लोइसंगना मंत्री फुखरी की कैपिटल कॉम्प्लेक्स की मनुंग चन्ना सिविल सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग सागतनबगी थबक पिखिबगा लोइनना सागतबा हौरक्रबसु हौजिक सही तरागनिथोय रोम चुपना कुमपुदुना लाकपगा लोइनना मफुंग फाना लोइसिनदबगी खुदोंग चाबा लोइसिनदबदगी खुदोंग चादबा कया मयोक नहले हाइदुन हाई कोर्ट ऑफ मणिपुरदा वकलकपदगी कोर्टना लौखटलगा मरी लेनबा लेंगाकी मकोक थोंगबा ऑफिसर से अमसुंग कॉन्ट्रैक्टर दा नोटिस इशू तौखरे हाउसुफबुद पुमलोई लोइसिनदुना होंगतिनबा याबगी फिबमदा पुरकपा ngamdriba मंत्री फुखरी की सिविल सेक्रेटेरिएट कंपोनेंट की मौत थांगलेखिबा वकददो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL ओइना फाइल तौरखिबने PIL असिगी पटिशन मसामक्सु एडवोकेट ओरिबा हावम मरक ngangop लेकाई दगी पोसंगबम जामिनी कांता सही निफुगनिथोय अपोपा पी इबो यानमा कवे वकन असि महंगना लेगा की चीफ सेक्रेटरी वर्क्स लोइसन की प्रिंसिपल सेक्रेटरी कमिश्नर सेक्रेटरी लोइसन असिगी खोयातुंग द लेबर चीफ इंजीनियर अमसोंग हैदराबाद के अमरपेट की आदित्य एनक्लेव की 610 नीलगिरी ब्लॉक तलेबा MS श्री अवंतिका कॉन्ट्रैक्टर आई लिमिटेड हारिबा कॉन्ट्रैक्टर असिगी मथक्ता फाइल तौरखिबने पेटिशनर कोर्ट फोंदोरक्लिबना मंत्री फुखरीदा कैपिटल कॉम्प्लेक्स सेंको चागनबगी थबक मतम मदुगी लेगाना पाइखतखिबग लोइना कॉम्प्लेक्स असिगी मनुंगदा सिविल सेक्रेटरी की कंपोनेंट अमसो यावंदुन आरबा कंपोनेंट असिगी सरोकसिंग सागनब कुमजा लिसिंगनी तरादा PWD की एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बिल्डिंग डिवीजन नंबर 1 ना मथौ ताब थबक सिंग पाइखतखिबने सिविल सेक्रेटरी कंपोनेंट असिगी अहानबा पिखिबा सेंगो चागनपगी थबक सिंगी एस्टिमेट कोस्ट न लुपा लाख 13060.30 ने अदुगा सेनफम असना सागतकदब सिविल सेक्रेटरी की थबक असि था कुंथ्रा का थरुक हाइबदी सही अहुंगी मनुंगदा पुमलोई लोइसिनकदबनी हाइदुना खानखिबने लाइफम कुनौदा डेंगी की पॉजिटिव केस निफुगा मंगा सुरे फ्री द तौगदब डेंगी टेस्ट जेनिम्स दा सेंदाल लंबी सधारे इम्फाल ईस्ट की लाइफम कुनौ लेन नंबर 2 दा हौकिबन मिटखानी असिदा डेंगी की पॉजिटिव केस लेपतना हेंगलगले हौसिक फावबदा लेन अनिदगी वन लांसिलक्तुना पुन्ना लेकाई असिदा डेंगी की पॉजिटिव केस पुन्ना निफुगा मंगा सुरे अदुबा डेंगी लाइनाना नारबसिंग जेनिम्स हॉस्पिटल पोगतुना टेस्ट तौनना बखोनबदा हॉस्टल असिगी कैजुअलिटी द लेरिबा टिकट काउंटर दा फमलिबसिंगना फ्री दा तौगदबा डेंगी की टेस्ट पैसेंट सिंगदगी लुपा चमा यांखै लौरे एविडेविक असि निंथिना अतुबदा कंट्रोल तौनना बखोन हौद्रबदी लाइकाई अदुदा नतना थंगनबा लाइकाई सिंगदसु पाक्सन्ना सांतरोपा याबगी ओथोकपा लेबना डिस्ट्रिक्ट मलेरिया डिपार्टमेंट अमसुंग एल डिपार्टमेंट की मैकेदगी मियामदा पाक्सन्ना अवेयरनेस पीबा यावना फॉगिंग कापगी थबक यामना कन्ना सधरे लाइबक थीबदी डेंगी लाइना औरब याई हाबगी लाइहोंग नारकपदगी इम्फाल की जेनिम्स हॉस्पिटल पुखतुना हॉस्पिटल असिगी डॉक्टर की एडवाइस मतुंगिना माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट डेंगी सेरोलॉजी की टेस्ट तौनब कैजुअलिटी हांगलिबा काउंटर चेक कंगनब होनबदा काउंटर फमलिबसिंगना
Mapangi private laboratory kharaga manaraga chawna senda lambi chadare. Masida doctor khara su yaurabra habag singnaba leire dengue positive oiramgani hana singnaba miyo ani hostel asigi doctor advice matugina microbiology department da dengue serology test tawnaba arakpadagi counter da check kangnaba changlubada counter sida phamliba miyo ani hostel asigi oina dengue test tawbagi machine yadre mapangi private laboratory da oina test tawnaba khangalakhe counter da phamliba singna chathariba thawong aduda singnaba leibadagi hostel asigi medical superintendent ga paw phanaduna Tasin hostel asigi dengue test tawnana balaiba machine asi yadabra haina hangbada medical superintendent gi maikadagi machine ningthina mathau tawri problem amata leite hana phangdorake hostel asigi microbiology department gi officer singa paw phawna padasu machine kari su tawde reactor scale da magnitude 4.4 yawna yuar hakre ngasi numidang pung mapan makharom tabada reactor scale da magnitude 4.4 yawna yuar hakre yuwa hakiba asigi Devasi ground ki kilometer taragi makhada oiki ana National Center for Seismology ki report aman haire report asina makhatan haribana iwa hakiba asigi epicenter asi marang dagi nongpok amasung kha nongpok lomda kilometer 35 chatlaga leiba mafam amada oiki haire makhatarakwa atopa pauda corruption case na senaramba government officer samakun anti corruption cell na phakre Assam da hukiba kumza lising ani taraga taretigi horaga hojik phawbagi oina tongan ba corruption case singda chenaba government officer chamakun Directorate of Vigilance and Anti-Corruption of Habangam-ki hada police ki report amana haire hirabasiga mari leinana Assam dagi DGP DG Singna phangdokibada hukiba sahi taruk asida thokiba tongan ba corruption case singga mari leinana government officer sing adu phakibane Maduki matakta corruption case ta chenaba middleman tara su phabangam-ki maruina government official sing asi Assam ki tongan ba department sing da thabak tawduna leiba ngaktane makoina haktinana atopa miyo sing dagi phasa lawringa da phakibani haire amromda DGP asina makhata na phangdokibada state asida chathariba sanja thumjagi oiba thawdok sing ki matangda yamna kumna yengsili amadi thijinbagi thabak chathari yariba makai red handed fanana ba hona bana matam khara sanglabasu masina makoina nanthokpa yada Naba maram amadi uheli Assam Police ki Directorate of Vigilance and Anti-Corruption Cells na makhatana thijinbagi thabak chathagi gani haire pistol ki warwaisin purakna naba NSN amna China ki mateng ni khre agasahum lisingani taraga mangada NSN amga union lenga ka gimarak da framework agreement ama khudek pina ki bada natana kumza lisingani taraga dari ki December da NNPG gasu pistol ki warwaisin purakna naba yahanaba laikraba phawada saliba sahi asigi me thadagi auraduna India lengak amasung IMG gi marakda kathongnabagi phibam lakpadagi NSN IM the Communist Party of China CPC da pisto ki warwaisin purapada mateng pangpina da haijakre haire agency ki power si gi matungina waphamasi NSN IM gi for affairs wing gi maikadagi Communist Party of China gi officers sing da aiba serol oina pidna haijagi bani haire Panbaya abadi central government ki maikadagi di NSN IM amasung Bharat Sarkar ni gi marakda sathariba naga political issue asigi pisto ka se Sahi asigi methadagi makha chathadana leptuna lairakibani NSN IM gi maikadagi di naga gi tongan ba flag amasung constitution gi waphamasi yaudabadi pisto ka asigi wanthok leite haina yamna kana masida chapjungna leptuna lairibani adubo India government gi maikadagi di naga constitution asi Indian constitution gi manung chanbo oigadabani Indian constitution gi madakda atoba constitution ama leiba yaroi naga gi tongan ba flag ki matang dasu lebak asigi oiba tongan ba flag ani leiba yaroi Naga sing na masagi oina civil amasung cultural flag ama laibadadi akai balaite hana phangdokrabane panbaya badi naga political issue asigi horizon purakna da forum for naga reconciliation sinduna aukiba October taraga tari amasung taraga nipan tanubit nini chupna NSN amasung working committee on NNPG ani gi marakta handakta Kolkata da pangthokiba mifam amana Council of Naga Relationship and Cooperation semkrabane Bilkis Bano refusing Thadokiva Singnaba Wakat hearing Taunanaba Supreme Court na yakre Gujarat thokiba kang masin ahana sunabagi irang adudam haki mungi miyoi tariatsu harkiba lising ani Bilkis Banovo Geski conviction gi serak remission pi kiba amasung thadokiva adu singnaduna nupi singi organization amana thangalakiba anawa wakat ama hearing Taunanaba Supreme Court na ngasi yakre Justice Ajoy Rastoki amasung Justice C.T. Ravi Kumar ki bench amar hiramadu marwena petition aduga punsinaki amasung maduga loina na hearing dawgani haike case adugi convicting bo makoi charak remission pi kiba amasung thadokiba du singnarudun National Federation of Indian Women thangala kiba awakad ama makok thongba court amara hearing dawge
कोर्ट अदुना अक्टोबर 19 दा हाइकी रिमिशन अदु सिंगनबा वाकसिंग अदुगी मतंगदा गुजरात गवर्नमेंट गी पाउखम अदु यामना यामी अदुबा पाउखम सिंग अदुगी मनुंगदा जजमेंट क्यामरम पंतुना हाइख्रबसु असेंग स्टेटमेंट सिंग अदुरी अमदा यावदे गुजरात गवर्नमेंट की एफिडेविट अदुदा मखोय की पाउखम पिनरबा पेटिशनर सिंग अदुदा मतम पिख्रे अमसुंग मदु नवेंबर 19 दा हियरिंग तवरगनी हाइके गुजरात की गोड्रा ट्रेन मई थाबगी थौदोक मतुंगदा थोलकिबा मसेन हाना सुनाबदगी चेलकपदा मतम मतुदा मसागी चाही कुनगा मथोय छोराबी अमसुंग था मंगा मिरोलबी बल्किस बनावबो गेंग रैप तौखिबने मागी पिकलिबा सुकनागी मसागी चाही हुम तंगाइबी मसानोपी अदु याहुना मागी इमुंग मनुंग तरेट हाटके गुजरात गवर्नमेंट मखोयगी रिमिशन पॉलिसी की मखादा बांधी सिंग अदु पथादोपगी आवा पिरखरबा तुंगदा केस असिगी कन्विक्ट तरागा मथोय अदु गोड्रा सब जेल दगी अगस्त 15 दा थांगर की मखोय जेल दा सही 15 हेना लेरखरे न्यूयॉर्क सिटी दा लेबा स्कूल सिंग मथंग सही दगी दिवाली नमित सुथी लाउथोखरे न्यूयॉर्क सिटी की मेयर एरिक आदाम्स दा लिसिंगनी कोलहुमदोय दगी औतना न्यूयॉर्क सिटी दा दिवाली पब्लिक स्कूल हॉलिडे अमवरगनी अमसोंग मसिना सिटी असिगी पुनमक सुना तिनबगी चिंथानेंgai ओइबा मसगदो अमसुंग मतम सांगनादगी वातुन लरिबा खोंथांग अदु मेनकतुना माइगी कुमै असि खंगबदा अंगांगसिंगदा पुंगिंग थौगलगनी हाबगे बाउजेलमा थारागनी हाइगे मागे कैंपेन मतमदा दिवाली की मरमदा अमसुंग माइगी कुमै अदुना करी भानथोक पिरिबनो हाबदगी मयाम अमा खंगलखरे अन सगोल सिनबिता न्यूयॉर्क असेंबली मेंबर जेनिफर राजकुमार अमसुंग न्यूयॉर्क सिटी स्कूल चांसलर डेविड बैंक्स लोइना आदाम्स हाइगे न्यूयॉर्क सिटी पब्लिक स्कूल सिंगदा दिवाली बो हॉलिडे अमोइन लाउथोखरे थारोमसी पांथोकवा नमसिबो पामलिबा मसिंग थिंगमद्रबा मियोइसिंगदा अखोइना अहौबा अमसुंग मयेक सेंगबा मेसेज अमा थाबा पामे मसिदसु नतना अखोइना दिवाली बो सखंगनाबा अखोइना दिवाली की मरमदा खंगबदा अंगांसिंगना पुनिंग थवटकदबा मरमना महि मसि महि तंबगी ओइबा अखनबा अतोपा मिकुबा माने मइगी कुमै असि करिनो अमसुंग मसि नखोइ नसामकी मनुंगदा मैरी अदु करमना चुकटकनी हाबगी मतंगदा अखोइना मखोइदा वरी सानबा हौरगनी हाना मांगना हाइके Karen kauka rekta Myanmar lami singa resistance force ani ki marakta akan balan chathakre Karen state ki kauka rek township ta ngasi Myanmar ki junta lami singa Karen revolutionary troki combined force ka akan bamong da nongmai kamna kre hare thakdo gasi ki matang da mafam adumak te leiba misam biam da phongdoropada Myanmar lenga ki lami sina nong thakte ki pom tha thartu na landa ba hawra ki bani thakdo gatu misam ama se ki aduga miyo ani na fibam thina sogan ki Myanmar military ki infantry Battalion Parfudara Tarit na motor cell kya leptana mafam adu da leiba yumsing da kapsin da landara ki bani hare nagalani ki oibat nongmai kamna bagi lana du ngasi ayupung tarit lom tarakpa adwai dagi hau ki bani Myanmar gi lan misna kapsilakpa motor cell sing current state ki misam sing da atamna da sokana da kapsilaki bani makoina kapsilakpa motor cell sing aduna body sing ki monastery amade akoi bada leiba yung kya sathina amanga ta thogan ki ngasi ayupung tararum tarakpa adwai dagi hauna junta gi aircraft na leptana bom tha tarakpa amade नमई कापसिन बगी थबक सा थबा हौरखी लांबिसिंग अदुना तोंगन तोंगन ब मफम अंगा दगे नोंथकी अमदे लेखागी लांदा सा थरकी बने थदुग अदुदा टाउन अदुदा लेबा मिचम सिंग चेनफम खंगदा लेखी हाइना काउका रक्त लेबा मिय अमना फोंगदोरखी युमान बगी लंबी द खोंगदा ब कुइद्रिबा डॉक्टर मताई मनाव अनि इरुजफम कादा सीना लेरमले ताबदा यामना नोंगाइतबा थौदोक म ओइना हौखिबा सगोल सिनमिदा हैदराबाद द लुहोंगबा कुइद्रिबा डॉक्टर मताई मनाव अनि सीदोना लेरमले अना पुलिस की माइगेदगी फोंगदोरखले थौदोक सिग मरी लेना पुलिस न मखातना फोंगदोकिबदा था अमरोंगी ममांगदा मखोय अनि लोंगिबाने मखोय अनि हौखिबा सगोल सिनमिदा मखोयना लेरिबा अपार्टमेंट अदुगी इरुजफम कादा सीना लेरमबा नुपी अदुगी मियोसिना थेंगनरखिबाने इरुजफम कादा लेरिबा इसिंग छाननबा गीजर द प्रॉब्लम लाकपदगी मताई मनाव अनि दो मैना सिंगतुना सेखिबा ओइरमबा याय हाइना थाजनारे मखोय निगे असि भागसांग अदु ऑटोप्सी तौननबगी दमक ओस्मानिया जनरल हॉस्पिटल पुगत क्राइरे अमरोम द लेकिद्रबी उम्मे मोहिमिन साइमा सही कुनगनी थोइगी अपोकपना फोंगतोरखिबगी मतुंगिना मखोय मसानुफी द फोन क्यार खना तौरबसु फारक्तबदगी सेंगना फोक्तुना मखोयगी अपार्टमेंट सटखी मखोयगी अपार्टमेंट जौरबा मतुंग कौबद पखुम उमदा पिरक्तबदगी सेंगना पोक हौरखि तुंगद थोंनाव अमा थुगाइदुना इमुंगदा संगसिनदुना येंगलोबा मतमदा मखोय अनिमक इरुजफम कादा सीना लैरमखिबने लेकिद्रबी नुपी असगी अपोकपगे वखलोन मतुंगिनादी माकी मसानुफी अदु इरुजरिङैदा मैना सिंगबदगी माकी मपुरबा डॉक्टर सैयद निसारुद्दीन सही कुनगा तरुकना कन्ननबा होनरुबदा मपानिबक मैना सिंगदना सेखिबा ओरमबा याय हाइरे पनबजाबदी लेकिद्रबा डॉक्टर सैयद निसारुद्दीन सूर्या पेट लेबा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज द डॉक्टर ओइना थबक तौरिबने अदोगा माकी लोइनबी साइपाना मेडिकल कॉलेज अमदा अरोइबा सहीदा तमलेबा माइरोय अमने हाइरे सही सुदना युम्बा लंबीदा खोंग थांगजिलोइदबने Manipur State Legal Services Authority
Masansa ki miyang makada District Legal Service Authority thobal na sindona nongmagi oiba legal literacy program kam awareness program ngasi Royal Academy Higher Secondary Block 1 lamding da pang thokre tharmadu da District Legal Services Authority thobal ki secretary kam Chief Judicial Magistrate thobal masana ipan mai Improzentro Mitai Advocate Panel Lawyer Masalsa L Kiran Bala Devi Women Sub Inspector Women Police thobal T Babulal Singh Principal Royal Academy Higher Secondary Block Wangjing lamding na singbana President Member singona sarug yakhe Hausiki matam da inkhalak lipa mairoi sina pokso abasi karino amade hausik matam gi angang sina tonggi khandana nganna mayum panba si tawroi da bani loina sahi sudana jimpal lambi da kaidong da khongthang jiloi da bani hana su District Legal Services Authority thobal gi secretary na su halaman singda mayak singna thamki bakaloina na program sigi makha tarakpada Improzentro Mitai na pokso ek amade Surveillance Justice Act 2015 की पतांगदा resource person ओइदा वांगा खिबक लोइनना एल किरण बला देवी वुमेन सब इंस्पेक्टर वुमेन पुलिस थौबामना Surveillance Justice Act के इन्वेस्टिगेशन की पतांगदा resource person ओइना सु वांगा के असिगम awareness program असि की सरका मोइना स्कूल असि की माइरोइसना resource person सिंगा interaction की थरोम अमस पांगथोके थरोमद स्कूल असि की पुन माइरोइ सनी हेनबना सरुगा के अमंग थोंग द लोसलगा पुरंबा सना किलोग्राम अम एयरपोर्ट दा फारे Imphal dagi Guwahati yauraba tungda Delhi da paikinaba thorang toramba passenger amana amang thongda losalaga puramba sana kilogram ama bo Bedigendrajit International Airport dagi ngarak nongtil Custom Division Imphal gi anti smuggling unit na phaba ngamgre Custom Division Imphal dagi phangba pawda sanaga konana faraba miyoi adu gi maming MD Abir Khan sahi kuntraga nipan apopa MD Mazahar gawe Imphal gi kairau Bitra Sub Division gi kairau Magdi Major Ingkol dagi ne Poilom dagi posilak pasana khara arprangi khudangda mapanda paigdore haiba kangnaba pau ambapang badagi and the smuggling unit ki portion singna involved International Airport da sangsinduna departure holder leramba singnaba MD Abir Khan bodde den tawke mako makhatana section na thiba humba chathabada plastic balloon na mari thokna yomba songdoklaba sana kilogram 1.243 mahake mangthongda namsilaga puramba thengna ke sana do amukana songdokpada kilogram 1.137 pangke Maginfan International Airport dagi Air India flight number AI 890 asigi ngasi nongthen ge pung unlimited kunda paigedaba flight tai impan thaduk na bo honarambane magon dagi faraba sana adugi mamal lufa lagyang khai ga tare lising hombudro homdoi chatruk marfu ga tarukni faraba miyo adugi matakta custom division na ke samalaw khale aroibe the content sing asigi marui ba pau khara asiba pau dam jariba Manipur local news YouTube channel asidagi yangberi ba punama padaga jari channel is at the Kana Badi. Subscribe to the business, subscribe to the Molina. Like and share to Visuka, we can open a Amakana Tagasari.